Karbiang Long Autonomous Council akhirnya penajok Special Health and Wellness Camp Karbiang Long anggang cokali olasam ta labangso health camp kepaduji kicengji non 31st March penlo labangso health camp ke itu Chinghon Chief Minister of Assam Dr. Tuliram Ronghang Hin Pen Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma alang hinpen anutin amuni depan isi a health card keselam Japan abha ID laso creation a card labangso a card penajok anutin depan alang mena akisu lapen ke a hemasor a detail dopo labangso a card penajok no hokle se jelang sitame all India Government hospital institution long dam pulang tangte alang phan kupipi ma aprang kisu tang lai hui alam hanak tok lap du lap ko las kagos potro si ponjok plot pen ada kisu celang ki joy ki pan lason si ke pangcheng ponlo lanon 31st March hin pen anutin along tin IMCYC litum Karbiang Long itu ipo lasi labang so long nang litum media sor pancuniri ke lapui lo rong asor anutin lake kiduk ke lang lelo anutin ta labang so kem long mang cetong dunra amina kesu tanang cepak lang dun pen la pen ke pini hong hap hong ru tumle do pusitame lai tum hanta litum hada akart somar pipo latum punodoi kulune government ason asoni yakijoy ta latum long dun po Nasi labang so card nang itu semadun ba laso kesu nang celang nyumji long ke bang jahut Aadhaar card ke ceban beg nanji laso alogot tek de ala voter ID ang pen la ration card itu te ceban me parlo ang pen ke bang suri hinian bagan aparman litum la anesisi dak kilangji awar side dulu ladak specialist doctors from medical college la Sumar kecelang child specialist, Sakumar al Sumar tung kecelang gynae specialist, ame kecelang eye specialist, ame kanu anu cetok kecelang ENT specialist, psychiatrist, kaduk beta tu peji skin kanan tadu. Kasi nang tung kaduk beta labang solong nang cetong unjipan si nang itu makin pen nang cuma dipon. Na Karbiang Long ko na pensi pangceng isa adima. Karbiang Long ini tong ke pangceng non la 31st March lo labang ke dak lumajang wa homosti pensi pangceng ji nasi labang so dim bangke langsung lihat high school along si pangceng ponipo ladak ini tong keceng hon Dr. Tuliram Ronghang ini tong honorable CM Sarsi pangceng pon.